tau ngale mapokni adubu aikoi mioi bana problem kudingi solutions phangakta mikupta aroiba wakhalon he he khalai adubu hariba wakhalon asi kadai fawo chumbage amadi masi health related problem oigadara haibasigi matangda khana nainanabagi damakta ngasi health is well ki thoramda adongi damak pudun lakjari anobu topic amagloinana ngasigi thamjariba topic na suicide haibasigi matangdani thoram masibu mapung fahanabagi damakta ngasi khogi studio da lengsinduna leire Regional Institute of Medical Sciences ki Associate Professor oina pubiriba Dr. S. Gojendra taramna uchari Dr. Bu loina na ngasigi thoram masibu mieng tabiriba khudimangna adom adomgi hangingba wahang sing makhada piriba phone number asida call tawbiraktuna hangbirakpa yagani Dr. Ahan basidi aikhoi ngarangi akhoi 10th of September da akhoi World की suicide prevention day है ना कोई की थोड़ा मामा माया लेबाक्शन बतूंगना पांगतोंगना की मसीदा कोई की थीम दा ngara की थीम दा creating hope through actions है बा सिगी थीम मसी लोइना ना माया पांगतोंगना की मसी की थीम सिना करी हायरी अमदी world prevention suicide prevention day है से सी करी की दमकता पांगतो इबनु हाय बसी की मतंग दा खतंग माया दा खंगन बिना बा हाय जरी तो September की तांग तारा से मालूम की मफहम खुदी मकता अकोगी World Suicide Prevention Day न पालन तावे से पालन ताव को मरम दी suicide की related suicide के मरम दा मेरी बता मागी suicide से exact कमानी prevent ताऊनी कमानी ngak थोकनी suicide की करम मरम दे suicide लाई नो है बा सिंबा कनोसी खंग बगी चांग से वाट पाहे तारे तो कहीं suicide हर के मैना stigma से जम लेबा अदी suicide हर के मीना लान लोबा हम negative कनोम द चखीबा अदो अकी बतु जुंग में फाव बाहे से सीगी मरम दगी अकोई international association में लेको international association for suicide prevention है ना सी association से क्या अकोई world health organization W health organization की अनी से कुछ समझ रहेगा 2003 दगी का मालूम की मफंग खुदी मकता suicide की मायुक्ता suicide की मरम से करी दे सुसाइड लाख पनो सुसाइड से कमाई नंग थोप गमनी सुसाइड की आकुगी हारिबा मीदा आकुगी वखलोंदा सुसाइड की नेगेटिव इंपैक्ट में हम लेबसे कमाई फनगनी हाबी सिगी मरम से दा आकुगी हारिबा एसोसिएशन अनिसिना ऑर्गेनाइजेशन अनिसिना पुल्लगा आदि अवेयरनेस प्रोग्राम तविदमक 10 सेप्टेम्बर से मफम खुदिमकता सुसाइड वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे न पालन तौबनेबा अदबो सही हंदकी 2021 दगी 23 ट्रायनियल थीम आइना कवी हंदकी से सही अहुम से सिगी हुजिकी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन आइना सिगी थीम सिदा मालमगी मफम खुदिमकता सही अहुम से पालन तौकदमनेबा 2021 ममंग चही तौगरे 22 हंदक चही सिना कुनि पालन तौरिसे मथंग चही 2023 जुम पालन दुम तौनेबा सिगी मरमदी सिगी थीम की कनो से am फजब हायते क्रिएटिंग होप हायबा थ्रू एक्शन आइना अदे सी पोच अनि नेब लेरिसे अदे सुसाइड तब मतमदा होदि सुसाइड तब मियोय बसिने मांगदा आशा लेतबगी मोंगदा उबा हायतारे आइसे हिंगबगी कानद्रे आइसे वर्थलेस होरेके आइना सोसाइटी दा फैमिली दा कंट्रीब्यूशन अमता तवंगा मरोय अदुगा आई हिंगबगी कानद्रे आइ होप से अमता लेरतबसे अदुना अखोइना सुसाइड की हंदकी टीम जे तवरिजना क्रिएटिंग होप हायबा
hoji me se kona hope si piba ko there is other alternative to suicide na suicide sina ultimate kan oi kre ko so suicide ki wakhan se akoina mana hopeless oi ban khalai se akoina hope le an utur me ba si kamanu kan habda mon asha piba there is so many different means we can enjoy life we can do something I'm not sure but da mong da asha pi ga da creating hope hai se ade hope se pira matung da akoina action na ma tawne ba action se kari ba jai action se ma ga phajana wari sana ba counseling oi ba jai mana khatang akoi gi supportive ko ade in terms of akoi gi phajana wari sana bi ba mon the guide to be ba ade society sigi thoughts katang momentary oi ba tare so voluntary momentary haiba kano se haki wakhan sin mi se suicide to bune ba ko haki wakhan se ko na divert to nga madi suicide se ko na handaki WHO na hai sine suicide can be prevented hai se suicide se ko na phajana wari sana bi ba mang da phajana support to ba mentally ko by health to bi ba se ko na suicide se haki di ko man se divert to ga suicide se ko na prevent to ya hai team se ga handaki which creating hope through action and team sa ko na palan to bani se ada hariba sir akhoi team siga mari lena na akhoi 2021 dagi till 23 box tham ga dori bani na team se asa hariba 21 dai na hoji phok dadi ngasai team siga mari lena na katang hadi improvement na tragna akhoi na si bokti planning tawre si bokti akhoi success oide haibagi akhoi program gumba kari gumba di thambi bada mai kadai bok pak pi khrage habdo sing tang haibi okay WHO na hari se akhoi international association for suicide hari se akhoi sigi team se da work tawradi most of the suicide khuding mak akhoi na third prevent tawbuding ngam hari ne ba maramdi suicide prevention sida akhoi na tawise mi amagi individual kan khatan natte ko sida whole akhoi team ona lakadam ne ba sida society lakani society da to ba akhoi members myam lairi society NGO sector lairi akhoi family members lairi doctors lairi counselor lairi psychologist lairi ka health worker myam lairi ka government kan myam lairi si myam sina some means puthoga ko kamaina akhoi society prevent to boya hi hebagi kanu sida si pochi create to bani haitare ado sigi government na akhoi association na system ma matam sida society prevent to boya gi maram se hai financial kar fund ba haitare society da job se create tawba financial problem leba myam se so factor ne ba society tawba sida adi job create tawba financial kitang sound hen ba adogedi mental health kogi specialist hai tare mental professional myam se galan ba adi magi suicide ki wakhan la ko matam da man tandabam change ba maki ngaki phone tawbam change natraga mangoda kitang support tawba team se adi support system se phan ba change adona mental health professional myam gi kano se hengalan bam change ko da ko sima chu government gi kanoni henchu hengal hai tare ai khudam moina manipur haijage ahamba chahi akoina ahamba practice of how se chahi kunmu mamang se psychiatrist doctor is thodu poleram de psychologist thodu poleram de ada even social work se akoi machine kakna ko khara katan lai se chahi trauma kun se da akoi gi ki adumatik akoi kano se hengal hai tare mental health akoi gi kano gi hai tare health professional me am se psychiatrist manipur se kuntra mu hen lai re psychiatrist doctor kata counselor lai re clinical support me am se thole object se even social worker thore psychiatric nursing thole ko team sisu hengalam ba sisu achoba pandam ne ba asigi suicide prevention dida dogi amana khogi kano se akoi 24/7 helpline amse si am dakar ne ba adi 24/7 se maram di suicide to matam si myam tawse ai nohalam dai sine ba achik pam matam sida ahing pung ahum mari swai sida sachi best akoi myam tawse suicide ki kano se sum matam si emergency phone pai ba gi helpline um sangi si som create to ba si cha so ba akoi ki kano ni myam tawse adogiti amoina important wori se mana kano to ba matam sida mangonda sigi kano lang ba se kano doctor pubum change ba cha sida se family na understand to bom change to family support sam da karni si me am to punjala ga ne ba akoina suicide khar si prevent to ja do sa sida to khudamuna ngarang de kuna world suicide prevention day na program am so kun to bula ko different organization me am Indian Psychiatric Society tawre ko Department of Psychiatry
psychology dreams akoi dum tawre adogidi atopa khogi government kano da chu ma'am program am tawri se sida khun khangali se suicide ki kano se automatic manipur da ka manipur khatan te khogi all over India world hangat pe chances sahi mari ma se hengale hai tare so ki statistics jeng matam sida manipur da chu ngasi ki khabar ma'am dum jawi rang ni ka 2021 sida magi suicide atmaghat ki chance se adu hengale ba 2021 sida 20 sida akoi record ki matung na national crime record ki matung na sei mi nifuma pan mu suicide to gi hai kano record ki matung na ko ado 2021 da hujik se nifum mari suicide to gi hai so chance dum hengale hai na si report sum leiram ne ba ado gi suicide to gi madam su automatic hengat pagi kano dum ui khudam na ko gi mental health issues se jam lak pa tare akoi mental problem depression gumba adum society hengalak pa adogidi akoi substance use se akoina amsi akoi society hengalak pagi matungina akoi society chang hengalak pa ne ba khudamuna akoi alcohol use disorder ha tare koina dak ju thak pa ko pai chang se hengalak pa factor so mama maram oi ba ha tare society adogidi atopa impulsive suicide na musu leiri impulsive na akoi samana depression kanogum leidi leitaba khudakta situation amadagi problem am lakpa dagi ne khudakta magi second magi ai sivna phare khalak pa impulsive oiba sudden oiba si angang chingda to thoi hetare ingalak pagi stage sida ingalak pa dia koi gi sahi trauma dagi sahi kun mapan kun mari swai se you to be matam se sida koi gi issue me am se legre ka relationship ki problem am le dagi relation break up tauba ado moina si poche kano tongam daba adugedi koi education da harga koi exams ki related with memon flegre adugi financial crisis legre adugi many tawse adugi youth substance ki problem lebase sichu magi kano so ba kano mo oi ba hatare asum factor me am chena koi gi society ki kano sa automatic hengalak pani ne chmai thaji adu di doctor akoi doctor noji panbi gi gi mating ina hai tare asagi akoi gi manipur gi context su suicidal gi tendency se adu ki matik wange hengale suicide to gi case hengale na akoi loba yari bra aduga atopa all the India gi mafam hai tare atopa mafam da gi toriba de suicide ki case tho ibasiga akoi gi manipur ga di compare to matam da akoi so num khara di dum nem na leiri na akoi loba yabra hai basi matam da sa SUJATA sumai tawi ai world gun haujar ke ko world the society kano se akoi gi lakta paeba society akoi gi percentage hai tare society lak ma mi kya chi ebse si jeng matam da India sena akoi gi Southeast Asia gi hai tare adum khara wangba kano ni akoi gi India se moina hu haibi matung ina sa da 16.4 adi that means lakama da mitra turkami tangai madi society India da saman leita ba yau society kano se gari to gidi India da samu yeng matam da state khara society kan to gi chang se jam wang ba tare koina matamam da koina Puducherry hai adu Kerala hai Tamil Nadu South ki state khara se si society kano se jam wang ba tare adi 16.5 20 par kano se ga 1 lakh sida yeng matam da adum magi kano se dum wang in south se south sida mu huji ha se matam da mu Sikkim se mu wang me akoi kano se da notice ki kano se da ada huji Manipur se dum akoi huji data ke matung na ju Manipur society ki kano se dum wang khale na mam dum hai ada society hai je gi do ka plan suicide lai huji kano ki mental health problem le suicide to ba masa se chronic akoi gi anabam le bidagi adi cancer gum na ba ma je pharoi khanma matam ja mi se adum suicide ki wakhan se dum lai adogedi akoi gi atopa akoi chronic mental illness me am le se akoi gi aina mar to program su to jagre ko sida schizophrenia se chronic schizophrenia se jo suicide ki percentage cha da dum 20% mu lai adogedi akoi na mental illness bipolar aina akoi gi mood disorder am lai ko aina su akoi program to jagre suicide ki wang se dum wang ba tare percentage adog me am personality problem me am se lai re ko borderline personality se khatang bagi masagi oina kum suicide kan kum lak se ba tare sina borderline personality hai se sida ji suicide to gi chance dum wangi dogidi aina sai hanjan dum panjagre ko mangang program su dum panjagi adi substance use to se so factor se aina dum hanjan dum ai dum
पंजरी से सिदा सब्सटेंस मैम सिदा नंबर 4 लेखरे को गंजा लेखरे अको यू थकपई कनो से अल्कोहल सिने हुजिक मैम ना हाइस एक्सपर्ट मैम ना सी थकपदगी मागी कनो से अकोगी मेंटल इलनेस से सी चांग से हेंगलकपा अदना सुसाइडल आइडियास हम वांगे असिसु सो फैक्टर दुम ओरी हाइतारे अदना सी मैम से जुम रियंग तमदा नोटिस तसु मणिपुर से ना साइ हाइजेकिबा अदम अकोगी टॉप कनो दम ले हाइतारे सोसाइटी कनो से फैक्टर जी मैम आइन दुम पंजाखरे को सोसाइटी दम अदि इम्पल्सिव ओइबा अदुगा अकोन सेक्शन गदबदी अखोगी यूथ मतम से नेम सेक्शन गदबसे यूथ आइजन पंजाखिबा सही 35 तक सही 19 की स्टेज से सिदाना वर्ल्ड के ख्वाइदगी कनो हाइतारे सुसाइड तोबगी कनो से सी स्टेज से हेनबा सी स्टेज सिदा सिदा कोने मोसे फजना कोई मेंटल हेल्थ कनो अमोदा कनो काउंसलिंग मोगी काउंसलिंग मपुंग फाना काउंसलिंग हाइतारे साइकोलॉजिकल वेलबीइंग लेनबा काउंसलिंग हम दरकार ले सिगने हुजि स्कूल खुदिमक की अखोई साइकोलॉजिस्ट थमै से स्कूल काउंसलिंग हम दरकार लेबा स्कूल काउंसलर दरकार ले अदुगी एग्जाम की रिलेटेड से हम वांगनिना को एग्जाम की माहोनना को मंगजोंना काउंसलिंग तौबा एग्जाम की लोरेगसु अखोना काउंसलिंग तौबिबा असि हम साथिना अखोगी कनो वयबा कइगुना माने हुजि एग्जाम फजन थारगा मा एक्सपेक्टेशन से माना सी पर्सन फंगनि तौरगा एक्सपेक्टेशन फंगतबगुंबा सोब कनो मोइबा हाइतारे मचाक मोइबा हाइतारे सुसाइडल कनो से थॉट्स लापगी सुमतम सिनि हम दरकार लेसे अदना अखिना काउंसलिंग हम दरकार सपोर्टिव पेरेंट्स हम दरकार लेब अदि अदुके आइना हुजिकी प्रैक्टिकली थिंगनबम से लेजो अंगांग सिंग लाइक जम फबा अदुके प्रेशर से हम लाइबा मोदा पेरेंट्स की प्रेशर ओजासिंग की प्रेशर स्कूल की प्रेशर को मैम की प्रेशर से अंगांग से अखोगी हदि कनु ngमक्तबा हाता कोपिंग कनु से ngमक्तबा हातारे आइना स्टूडेंट खर थिंगनजेकी को मोज स्कूल की टॉपर ने दम स्कूल की एग्जाम तो मार्क्स फन फंगिमनेबा अदो ओजा मैम न मोइदा हौजी अंगांग सिदा हाइरेबा नंग स्कूल की माइनी नंग स्कूल माइ पोरकदमनी नंग सी सब्जेक्ट से फजा फजा तौगदमनी स्कूल की सी हाइबदगी मागी कनो से वखन से अहोम लाकिबा सुंबा अंगांग से दुम थेनेबा अदोन पॉजिटिव कनो चलदि कैसु काइदबा को अदुगुम सुंबा कनो को अखोन दुम थेनेबा हावे मान बैलेंसिंग पुंगम दबा अदोना अखोन हौजी अखोन ताकपिदु से अंगांग सिंदा इंगलक अंगांग सिंदा अखोगी कॉपिंग स्किल से सिसु अखोई सुसाइड प्रिवेंशन हम दरकार होएबा हाउ टू कोप how to have positive coping mechanism is खुदा मोना हनसिंदा टेंशन लेरे वखन नुआइत्रे अखोई थकपा जाबा तौरिसिनि को ngaकी फदी फाव ngaकी काउनबा अदुना मुकोने लाइसुरकपई कनोन लाकपा अंगांग छिदा सुंबा छिना नेगेटिव कॉपिंग स्किल कवेबसे मोद पॉजिटिव कॉपिंग स्किल मा खोन ताकपि मुसंगी मोदा अखोई साइकोलॉजी वेलबीइंग से फगतना हाइतारे अदुना WHO ना हुजिकी अखोई हेल्थ से हसांग फबाई से मतमदि अखोई फिजिकल नादबसन सिंगमे को हजिकति नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ अखोई मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ स्पिरिचुअल हेल्थ सोशल वेलबीइंग हाइसिने हदि मीमा हसांग फबाई से पुनि वखन फबा हसांग से नादबा अखोई साइकोलॉजिकल कनोसिका वेलबीइंग फजन लेबा प्रॉब्लम लापदा कॉपिंग मैकेनिज्म फजन लेबा स्ट्रेस हैंडल तौंगम्बा मसा से सिचुएशन अनोन सिचुएशन अडॉप्ट तौंगम्बा सिंबम सिनेबा हेल्दी कनो हाइसे गुड हेल्थ हाइसे सी जाम दरकार वे सुसाइड प्रिवेंशन सिदा डॉक्टर न हजे अखोगी यंग अखोगी जनरेशन यंग स्टूडेंट्स सिंग अदै नहा ओरिबा कनो सिंग सिदा हेना मोइदा एज ग्रुप सिदा हेना सुसाइड की कनो सिमा थोएना हाइबि करे को सिगी नतबदा अखोगी अहन सिंग दसु अदुम थोपसे अखोइना थेंगना जबसे मोइदादी करम करम फैक्टर करी करी नदी अखोगी सुसाइड से थोहन बगे हैब दसि सु अमतंग मखा ताबिरम सुसाइड से extreme ages हाइतारे extreme age हाइबजना हुजिकै ना young adults पंजाखरे कोइना असिगी 15 years से ट्राउंग से कुनबरी से youth मतम सिना क्वादिगी वांग हाइतारे अदुगे चही अमु पिक अमु तौरेबा middle age लोरगे खुदमोइना चही हुंबुमंगा 70 हुंबुमंगा हुमतरा सुरप मतम से हदि रिटायरमेंट तौब हरपा लाइफ की थबंगांग तौबलु सलक मतम से सिदा सुसाइड की चांस दु मति वांगेना अखोई एक्सपेरिमेंट थमनरे बसि पोचे एक्सम लैसु लेरमनेबा मसिगी मरम से थिगलक मतमदा अखोई रिटायर्ड लाइफ सिदा अखोई हानगी सोसाइटी की अहोंग मुसम लाक पा हेतारे मतमदा अखोई सोसाइटी से अखोई अखोना एकदम खरा अंगांग दum थेनेरी को जॉइंट फैमिली लेरमी एक्सटेंडेड जॉइंट एंड हरमी
न्यूक्लियर फैमिली हाइबनेबा हुजिक से मेनली अखोगी सोसाइटी अहोंग लाकपदगी मागी थबक्तगी जादगी सोसाइटी से मोस्टली न्यूक्लियर वन लेरे तारे न्यूक्लियर हाबदी मामा मपा मचा लोरे का मतमदा कोइना जॉइंट फैमिली ओन लेरमे का मबु मबु इबो लोइना पुल्लगा का मखुरा मा पुल्ला दुम लेरमसे बिग फैमिली ओना सिना सिम मतम सिदा अखोगी सिगी कनोसे जम कानरक पादरे ngang मखोगी अफाबा पौताक पिबा मोद काउंसिलिंग तौबिबा अतंग थेमिबा सिगी कनोसे अखोइन हुजिकति फंगद्रेबा हुजिक ngang सिंसे सिनासु अदुगा हनसिंगदा हनजि हुजि एन हाजिक दो ओल एज की का रिटायर तौर मतुं कैदोन लेनी का बाकी मशुसिंग वरी सानानी का मोदा अखोगी फजा फजा पौताक पिनी अखोगी सोशल वैल्यूज ताकपिगनी सिगी कनोसे हनसिंगदा हुजिकि मशुस मनाक्ता लेत्रे हुजिकति मसा मसा जमाय मै थबकी ममो मसा सिंग मै थबकी दुम मसा तो थोखरे अहन दुम लोनली वरक पाइतर हनु हनुबी कनाम लेतब मगी सिसु सोबर डिप्रेशन की फैक्टर मोइबा अनसिंगसिदा दुगे अदु खतन नते तौसे हाना मै फाइनेंशियल साउंड वरकपा हुजिकना अदि रिटायर तौरे पसागी क्रांचु लाकपा पसागी अदुमक थोलक्तबा अदु फ्रेंड सर्कल जो सिजलकपा हाइतारे मागी हाने गिफ्ट तिनरकपा मानवसिंग अमम तौना सिजलकपगी कनोसे गजु वदा डिप्रेशन जामो वांगे हाइतारे अइना अखोई खंगनबा हन मदुम थेंगनेजे को मोइसे मी अहन मरी से वॉकिंग चटपा हाइतारे जस्ट अमले सलक्तबा हमता माई वाखन से तुम माई डिप्रेशन तुम हाउरेबा वाखन नुंगाय तबसे अस मासु आई ताउसे लेखिद्रेना खनि मतुंगदा हन मसु लेखिद्रे ममाना बमसु अद अहुम लेखिद्रे होजिकसे अदुदि होजे लेबा हिंगौरिबा हनसिना मा हाइसिना जे आइसि होजे केदौनेना आइसि होजे मतम जौरेना सिबगी काइदि आइगी इताउ आइगी फ्रेंड सर्कल अमम तौन लेखिद्रे को होजे आइगी मतम जौरे हाइबि सिमबा लेना सिमबा साइकोलॉजी कनो मयाम सिनासु सही मतंग से सुसाइड सिराम वांग बाहेतारे वाखन पिक्चरलकपा लोनली वरकपा सोसाइटी से न्यूक्लियर इन रखपा अदि फैमिली से जम सतन हाने दुमाइना कनो लाइकतबा कोहेसिव वरकतबा अदुगे पसंसा की प्रॉब्लम लाकपा अदुगिदि मसाम कनोसिनसु सिगी कनोसे मोगी मसाम से थबक चिनबगे मतम पीबंगमदबा हाइतारे सिमा फैक्टर मैम से पुंसलगा हुजिगे ओल एसिदा अखोगे सुसाइड तोबि चांगसे हुजिगे हारिबा अंगांगी स्टेज सिदासु तुम वांगे हुजिगे सहिगुम बुमंगा मुतारा सुरादे अदा हारिबा सुसाइड केस अखोई नुपादना अयाम्बा ओइना थोकप्रा नत्रगना नुपीदना अयाम्बा थोकप्रा सिगुम्बसे लेब्रा लई सिमसु लई हाइतारे सुसाइड से अमरुमददि अखोइना संस्कृत हारगा आत्मघात हाइसिनेबा को सुसाइड से अखोगी कनोदगी इंडिया की कन वार्ड नते इंग्लिश के वार्ड नते सुसाइड से अखोगी लैटिन अमेरिका की कनोने सुसाइड है से सुई है से इंडिविजुअल है बनेबा सीडेस है गटा सीट साइज ना मु अदि मसाजा हाथ पाए तारे टू किल वन सेल्फ है बनेबा तो सुसाइड है वर्ड से सिगी कनोसी लाक बनेबा लैटिन अमेरिका की सुई सेट साइज तो सिगी सुसाइड है कनोसे अदि टू हार्म वन सेल्फ मागी इंटेंट टू किल वन सेल्फ है बनेबा आगे इंटेंशन से आई शामक सिजब है तारे सिजनेबा सुसाइड की डेफिनेशन है मैम ने हारी से को होजिगे हारिबा कनोसिदा सितान हैव क्वेश्चन जो मेनली फोकस हो से सुसाइड से मेनली अखोगी होजिगे हारिबा एना होजे चाहि मतंग सिगी यंग एगरे ओल हाइगरे को अदो सी द मेन कनो ओइ क्वेश्चन दम तंग सितान नगे आदिंग साइ नुपादना याम थोकरा नत्रग नुपीदना याम थोकरा सिगी पोट से वर्ल्ड की कनो मैम से डाटा मैम है तारे वर्ल्ड की लिटरेचर मैम को लाइक तो मैं येंगम तमदा सोसाइटी ने निपादन हेंगने सोसाइटी अदु अटेम्प्ट तो भी चांस ने मुंग नुपी दे हेलेबा ओके मरम दुगम मरम से नुम हाइजरक पदा नंबर ऑफ कंप्लीटेड सुसाइड है तारे सुसाइड से फुल फ्लेजेड कंप्लीट होना सुसाइड तो उजना निपादन हेले निपादन वायलेंट मेथड जम से नहीं जम की तुजुंग मेथड्स है तारे गन शॉट गुम्बा कनो गुम खरा की अदि कनोइबा निपादन से न हेले नुपीदना मु मासे अटेम्प्ट से हम तोबा मल्टीपल अटेम्प्ट से तोबा दगा कंप्लीट तोबा सुसाइड ना मु नुपीदन खरा वाले सिगी कनोम से दुम लई अदना सुसाइड ना निपादन हेले नुपीदन खरा तवी अदु अटेम्प्ट से नुपीदन हेले अदुगा कंप्लीटेशन अमु निपाद हेले हतारे अदो सिदा मु एना कंतौरी से कि सुसाइड की कनो से सिदा कतंग पंजंग बाहेतरे सुसाइड की कनो से ऑटोमेटिक होजिकी कनो सिदा वर्ल्ड हेलोगेशन हारी से सुसाइड से होल वर्ल्ड होजि तौरी से
second nifu kudingi mi amamam world commit suicide tawe second nifu kudingi aina agi ghari da second nifu fa mi amdi suicide complete tawram ne ba mi ma suicide complete tawbo matam sida 40 seconds sida ka 1.5 second haidi second amu makhai da 20 mi kun ma mu attempt tawri ba habdi second ani gi manung da mi kun ma dum attempt tawri ba suicide se adudi problem se am kadawi suicide hariga hodiki completed suicide natraga attempt to suicide sida madi magi suicide to bude madi like itre ko problem china hutaw se magi lehuri ba family gi kano se mental issue ma am se si akoina si understand to change ba hodik kano na hai se research and hai se khab kanana ma yum family am da kanama leita ba yaur de suicide ta leita ba de magi stigma to tu family atumati wang le ba family ma magi kano to matam da as si jum singa mi leita ba yaw ni suma suicide to mi hai ba gi adu khatana te magi mama mapa machi mana ko family loina wo how do adigi sigi grip reaction ha ga mai nuai ta ba phong do ko che asi su atumati wang he tare aduna mi ma si da whole family se mi ni phu jang khai se dum effect tawi he tare tadi magi family me effect tawrani relative ne effect tawrani magi society ki lakai me effect tawrani ba maram di as sigi angang suma leki de si mi suma leki de habi me amda sigi nuai ta bose si suna mental health kan issue se family da dam wang ba he tare dona depression anxiety si automatic family da wang e ba ai na suma ne technology ko nipu ma sama ek thang na ba ka da mi ma thori jan leki da ba adu matung da mase adu ka du da natraga adu gi side da ma suma yengam de wakan che olai sumai wakan da hujiki kanu jing sang nei ba hatare sisu mental health kon lak to mi ko magi even family members su asigi kanu sida sumai thokre ko adu na mo wakan da sigi no ai ta ba akona maram ta akona ko gi post traumatic stress disorder na sil anap su mo de dum lai ba maram di suicide to ge mi do kui re ba ko adu tang mi tu sham na mai sin da una le adi just kanu na fresh one unlay ba tare kawungam da ba si mental illness makhala mane yakona post traumatic stress disorder hai se aduna suicide to ba si akoina suicide to ba tang khanma ya de suicide to ro matung da thorka da ba magi consequence me magi mental issues me magi mama pa machinao family da si me sa ko khang jam satin na si khangom change ba adu gi di si su dum lei ko kananu mu family da man suicide to yaw se atopa to ko chance dum wang e ba family du da si si ko genetics khara ha tare si si ko khangom change ko du ge di any family history labor family da si su ko gi suicide to chance dum wang e amaga experiment na isina suicide attempt bu to khra ba society complete ho do ba ma samuk attempt to ka ne ba di attempt to chance wang pa hatare aduna suicide ki consequence automatic lai hatare aduna si WHO na si matang da uji hai si awareness program se automatic mam pull laga tawsi collective hatare organization ma khatana te akoi gi expert mam ka NGOs se mam government pull laga sigi awareness automatic phajan tawsi aduga akoi ki stigma sum lai ba India ki penal code ki matungina matam da suicide to mi se natra suicide to go da ba to gen khalak pa attempt to mi sing se ko legal kanu le ba it's a crime na crime ko tan te ba se fine to ya ba suicide attempt to mi se matam da aduga hujik phari ba kanu di last ki mental health act na ma la eko 2017 da adugi matung na di suicide se mu crime ni law dre ba this is no more crime suicide to mi se ki ki government ki law ki matung na ma se nuai ta ba thodo ko ma da ki puni khna ba da ki suicide to re na sma law re ba adon this is no more crime jikti adon sigi stigma se si matung dum handara ka ne ba doga si se crime un u matam da suicide se ko lo sala ka ne ba ko na ko exact
suicide tawbi chang se khoi khang ngam moi adumang ni mapan da tawram se han tawram se adubo last chahi ahum mari ma sida ma'am ni sigi awareness legal awareness level da ko suicide attempt or suicidal behavior is no more crime ina government si post law thokram ne ba aduna si amaram da di am satina positive step ne na ai chumai khale doctor akhoi hoji doctor na mental illgi panbigi ko adu every have the suicide to mi khuding mak hai tare suicide to attempt to ba da suicide to mi khuding mak se mentally ill oire na di akhoi na loba ya bra ill hai ba sida kadai bo ki magi severity ki matung ina attend to bra hai ba do sim tang tam tambi suicide to ba khudimak akhoi na mentally ill ne na hai bi ade suicide ki chada 80% hai tare chada marfudi jeng matam da mental illness ki problem de oi chada 80% 80% sida mo karma mental illness thikan matam da akhoi depression sina khwadi mang thari me ba depression se duna akon depression ek lak matam da ai ji sai gi hai se andagi thim do jaw se creating hope through action ai se hadi hopelessness se depression ki symptom ne ba worthlessness isa se word to itre hingbai kana drive se depression symptom ne ba adagi low mood hai tare mood che adong tik down wi ba ai gi wakhan cha dong tik pik tha ba tare se depression symptom ne ba shumba ai se mood che down wi ba matam ai se asale ten khalak pa matam ai se hingbai kana den khalak pa matam tum ba cha ba jar tra ba adagi di mood che volatile wi ba hai tare jam swing to ba mood che jam irritable wi ba matam adagi di hin da ka toina makeup thor ko matam adagi di nakoi gi nishada kitang hena kan to matam indulge tong ning matam shuma myam se lo na khogi kan gum hai bi jai warning signs gum hai bi jai si matam si gane akona section lo du che aduna akoina very creative hope se si ram pibam nam ta ka lei moda asal hen ba adugi di asal lei budan te moda lambi tak ba khoina ko suicide ka mai ngak thokani karmo khan khan gani kai tawo da ka lei ko chumba immediate action se si jam da ka lei su Doctor Napambiki warning sign and nama hai bise see the akhoi mentally ill person kai ma society ten kan se la kind of warning sign duga aduga normal person ama kam su torom da ba lo ma se but suddenly ma gi incident ama dagi suicide attempt tong na bagi ama la firep ama lo kan da ma gi kan se warning sign se si leiga drama da hadi khatang machi phongdor sai da aina katang kan do hajo ba katang wat pa mana ko aina huji panji 80% sida depression 80% hai ko chata ako suicide ki cause da causality hai tare je manam thigat pa matam da aduga depression 80% lai re aduga huji hari ba substance nisa se na ba mam se almost 5 to 10% lak to me basida 5 to 10 soji lak do aduga personality disorder mam lai re adi magi borderline personality masagi dum khara dum saugan ba masagi ska introvert oi ba masagi kano to mi pun ba haita ba sima mi sine khara su kan jam thuna koi depression kan gum nai se socializing to ba haita ba am satina introvert oi ba se adi akoina dum wari dum tai akoi angang se dum dik phai ka mana wam ta leite ka de ma pan thok te ka da dum like pan lei si ma pan di nungai jaba harau jaba adu ai ni di nati there's some problem and ingalak pa matam sida mawana mati na dana ka da dum lei ba se there's some problem ne ba ka si su factor amani adu ke depression da factor lai sina atopa laina myam ka si myam laksalak matam se adi kanan ma unexpected cancer na ba yawe ka unexpected atopa chronic kidney problem la pa yawe unexpected koi lungs ki liver ki problem la pa yawe sima myam su ne ba abji ki suicide ki causality yawe se ki factor oi se to percentage kar de simba amata huji ki sweater ha ba amta jauti ba impulsive boy ba tare adi khangau dana situation ama crisis ama lakpa de gi khudak ta phirab lo ba tare adu da ji shi gi warning signs am ta ko uba phangoi ba hoi khara du hong modi leini ko adi ai se suppose mainly ma'am hai se financial crunch lei matam se pasagi jam chatin param maga na taga pasase pasang torom ga khajane pasagi crisis lakpa matam si se so factor mo ba sumba impulsive boy ba se adu gi relationship problem hatare especially youth ta adu gi boyfriend girlfriend break up to matam se adu ga si matam sam satin wang ba hatare adu gi di husband one kind of matam si so factor mo wai adu gi di atopa maram na huji gi hari ba adi kano substance ki kano sum chahi matang sum lakpa si so factor mo wai
सिम मतम सिना मु मांगदा वखन सिंग हाकी क्राइसिस तुना है तारे सब खुदम वना रेप विक्टिम हारसिने को सिसु असोबा मद इमोशनल क्राइसिस सिम लाइसे सडनली अखोगी कनो सिचुएशन मदगे मई जुम मई चाखरेबा हले लोन तुमरेबा क्राइसिस ने बसे सिम मतम जो मी से इम्पल्सिव वर्क पजम यावेबा ममांग सु तौरे कसुमाइना कोविड नारा मतुंगदा का सोसाइटी हिस्ट्री जो मणिपुर दम लई रे को सडनली मा से स्टिग्मा दगी कनामदा कोविड दा खोतबा नाइतुम ताहनबा सिसु मंदा सिम हाइतारे इम्पल्सिव ओइबा हाइतारे सिदा सि अखोने हम सतिना अखोगी वार्निंग सान हाइबसे सि थोदोपा खंगबदि ngamde adubu ka kanana ma suicide tawni wanda magi khadi dum magi akoina ubo phange ba sign symptom ka ubo phange ba khodam moina magi percentage home lakpa adi joli or mami se katang akoigi naitum tarak pa mathanta dum lining ba mi ge puning da ba kadi ma pan thok da ba adogidi sam thakba jarak da ba adogidi ahing de tungmak da ba adogi कनोगा सी इरकपा सम लेटर के गुमा इबा अतोगिदि मागी सेल्फ हार्म तोबा हदि ब्लेड नग लेलगा खर लेन बा खोप खर तोरपा सिमस खरदि दुम अखोनि उबा फांगे अदु इम्पल्सिव सिदि अखोगी सेकेंड दुदा मिनिट्स मान डिसाइड तोरपनेबा अदु मयम दा अखोनि मतम दुदा खतंग अखोना वारी यंतंग सानव मतम दा मागी हारिबा मागी नेगेटिव थॉट्स सो अखोनि खतंग करेक्ट तो मतम दा मागी मेंटल खतंग सपोर्ट तो मतम दा सेकेंड दो मागी सुसाइड थॉट्स माहन दुइ मे बखना अदुनी अखोने होजी डेवलपमेंट हाइसे क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन हाइसे एक्शन हाइसे कसु नते फजना वरी साना बिबा मन सपोर्ट पिबिबा मेंटल सपोर्ट पिबिबा मंगदा फील तो हनबा यू आर नॉट ओनली वन वी आर विथ यू वेसे अखोसि नंग दमक लई रेसे सि मंगदा आसाल हेन भाई तरे सि हम दकाने लोनलीनेस ओहनदा बसे नोइजे डॉक्टर अरुगा होजी अखोइगी कनोसिदा निशा चाब मैम अखोई यूथ से अखोना थेंगनरीको सिदैसिदा डॉक्टर अखोई मरु ओइना यू थक्प कांबू सिदना ओइना सुसाइड मा तौरे हाइबगी अखोई कंडीशन से अयाम बताए अखोइना यू थक्प कांबू मसी कनु लेब्र अखोई सब्सटेंस से मखन मखन दुई मतुंग इना मागी सुसाइडल टेंडेंसी से वांग वांगदबाना लेब्र डॉक्टर नत्रगना चक मानना लेगद्रा कमाय तौनी एक्सपर्ट ना हारिसे any substance kanu shena ba matam se akogi addiction lai ba matam substance ko lashuba mo shena matam da society ki kanu se chance jam wang hai any substance ko substance ka koina ticket ba matam da khwadi wang se akoi kanu se alcohol shena ba se use kanu se alcohol shena mo tawsina ka do we have the magi lashuba matam da magi pungning wakhanda मागी माइंड अहोंबा चेथिंग कर पीबा हाइतारे अदुगदि मागी जजमेंट वालकपा हाइतारे मागी डिप्रेशन हेंगलकपा मोटिवेशन हंदरकपा सिज अखोगी कनो से जम वांग हाइता अल्कोहल दा अदु अल्कोहल एक थादोक मतम दसु मागी कनो से मागी अहोंबा साइकोलॉजिकल अहोंबा जम लाकपा हाइतारे अदि अखोना खुदम मोइना लाइसु मतम दा थादोक मतम सिना मांदा हुजि के हारिबा delirium treatment sana maje wakhan ji chorak pam yawi maje gyan ta daba adugidi hallucination am taw haitare adi akoina visual hallucination ga koi auditory hallucination haise haibde na kongda main khonjin tarakpa agi kasule ta thabak samana mamit urak pa haitare adi asamba choki leibsi mana atopa kanuma akiba kanuma ubagumba si alcohol shena jam hena to thok pa haitare adugidi khwaidi suicide tawrise akoina adum thengna matam da alcohol da थादोक प मतम सिदे कोने अल्कोहलिक हेलुसिनेशंस हाइसे हेलुसिनेशन दा दुमति वांग भाई तारे अदि ना कोंसे माने खोंजेन से दुमति क्लियर न ताब खोंजेन सु अकी तुजु म खोंजेन से मी अमगी ओबि जाय अनि अहम गे ओबि जाय खोंजेन से माने डायरेक्ट तो भाई तारे नंग फता मिनी नंग सुसाइड तो नंग नसा म कगी सिजुनो नसा म कगी थांगन सिजुनो हाइबगी खोंजेन से तारक बासे सिसे तोने थोक भाई तारे हनकता अखोगी कनोसिदा कोल अमा चले खो एंटी वार्ता अदुगी अखोन हमगो त मसांग पुलिस ने अखोन हमगो तमदा अन करिगिनो नंग सुसाइड तौरिसे सुसाइड तौ थांगले लेलिसे कइनो साद लेंजेरिसे कइनो हेबदा अजि मासे खौरि जमान मसाना कन तौजो माइतारे थांगना लेंजेबा अदो लकीली फैमिली मेंबर्स हु होबदे मासे लमासे कनबदि ngam ko da hujikti gyan tari wari sanar hangmo tamda ai tawgene doctor tawbuna tina matamdu da engoda nakong da automatic akogi voice sama commanding voice sama lakpa haitare nakong sina akoda nang kai tawdu nang phatamini an akam pe lo laga ko hujimo tawdu yaro haibagi kanoma khonjeno tarak pai chare sina so maram hoiba society ki alcohol sina dadi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯦꯁ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯒꯤ ꯀꯦꯁ 9 ꯀꯦꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯟꯁꯤꯅ ꯌꯨꯖ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯟꯁꯤꯅꯅꯦ ꯈꯣꯟꯖꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯅꯪ ꯐꯠꯇꯕ ꯅꯤꯄꯥꯅꯤ ꯅꯪ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯄꯥꯔꯠꯇꯨ ꯅꯁꯥꯅ ꯀꯠꯊꯠꯂꯒ ꯅꯪ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯥꯡ ꯍꯤꯡꯗꯣꯛꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯖꯣꯕ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯁꯦ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯑꯦꯜꯀꯣꯍꯣꯂꯤꯛꯇ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯂꯨꯁꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯦꯔꯣꯏꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩ ꯃꯣꯏꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗꯅ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯚꯔꯗꯣꯁ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯗꯤ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯗꯣꯁꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯣꯄꯤꯗꯁꯨ ꯑꯣꯚꯔꯗꯣꯁ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯒ ꯃꯥꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯃꯥ ꯇꯣꯏꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒ ꯅꯨꯄꯥꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯊꯣꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯣꯠ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨ ꯎꯅꯕ ꯐꯪꯈꯤꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁꯨꯗꯥꯅꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯤꯎ ꯊꯛꯄꯗꯅ ꯍꯦꯟꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯔꯣꯏꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯏꯚꯟ ꯒꯟꯖꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯀꯦꯅꯥꯕꯤꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯒꯟꯖꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯦꯅꯥꯕꯤꯁꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯐꯥꯡ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯤꯋꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯅꯥꯕꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯗ ꯃꯤ 3-4ꯗꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯀꯣꯁꯤꯁ ꯅꯥꯏꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯖꯣꯐ꯭ꯔꯦꯅꯤꯌꯥ ꯇꯥꯏꯞꯀꯤ ꯁꯥꯏꯀꯣꯁꯤꯁ ꯅꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯂꯨꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯏ ꯅꯥꯀꯣꯡꯗ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯇꯥꯕ ꯍꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯚꯣꯏꯁꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯅꯪꯁꯦ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯦꯅꯥꯕꯤꯁ ꯃꯥꯔꯤꯖꯨꯋꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯥꯗꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯏꯝꯄꯜꯁꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯆꯥꯟꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇꯒ ꯂꯦꯟꯊꯠꯂꯒ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯀꯣꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯒ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤ ꯏꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯒꯗꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯟꯗꯒ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯏꯜꯅꯦꯁ ꯅꯥꯗꯣꯏꯃꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯇꯥꯟ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯔꯥꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯄꯦꯔꯥꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯗ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯇꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯤꯅ I want to die 하이버니노. 아이제 신ning mấy cần intent lấy bạ. Có cái parasite, có thang mà xem chỉ lên bạ khốt bạ, guli khara chasan bạ, chỉ đi sinh đó bạ. Ado na mấy cái intention na mo aise suicide tông đó bạ. Suicide mặc ti tông đó bạ. Ado bu man hai sana aise emotionally jam disturb boy re haibne bạ. Adi problem ka do problem mo dagi. Aise emotionally jam disturb boy re. Aise I need some help haibne bạ. Khoda mo na aise nupi dan khara hele. Especially young girls. Married woman, what the cray here, the attention pamak, boyfriend, the attention pamak, my husband get attention pangtaba, husband family to get attention pangamonaba, family crisis like ba. So Matamsi the man palm say, I emotional am worried, I give a thing pang you have never, which is the Tauri Pochina. Adubu, she posted 2 talks like that. Nobody. Society can lack to me. I don't know. She says society is over can move by that. Factor move leading to suicide. I don't know. Animal can also get canny. I'm an intensely canavani. I'm an I say shinning magi wakan like ba. I'm not shitty shinning the ba emotional way. I need some help from the family members. I have never. I say doctor. Okay, question number hang birai doctor. Romeo Kagembamna. Okay, stress yam lay basi karam tauraga di ngak thokadagi karam tora phagada ge haibasi ki question amma su put up to birai si matang dam tang doctor na
पाखुम बेबीस stress habdi society da huji ki hariba situation me amje gadi stress ti dum laine ba stress akona coping mechanism ha tare phajana cope to bagi healthy ona leiba phajana tumba phajana chaba to do pani sa sena da ba si me amsa ko ki healthy leino ma cha ma woye ba dodi life ta ambitious we bu stress adum hengale ba to ga ai ki capacity matung na thabak to wa ha tare si so so factor mo stress reduction si da comparison to da ba adu ga di ai mainly aina hadi se masa healthy leiba ha tare healthy bhajan tumba bhajan chaba exercise kha to ba adu ga di substance indulge to da ba ha tare ishagumba to do posena ba khonam to da ba adu ga di good friendship adu family kano se dynamics se bhajan leiba ha tare relationship se akoi family ga jam bhajan leiba anu piu na husband chumba ka even magi in-laws meam ga magi parents meam ga brothers relation dei base sisu stress jam hande ba the stress reaction si meam jam kanari ba dogidi atoba kana ba amna huji aina huji panjaki exercise jam kani ko physical exercise jam kani meam na at least 45 minutes to 1 hour exercise tawrdi asang se khatam phagalakani stress kano se akona coping kano se hengalakani haiban su leire ado meam huji yoga therapy yoga tori meam se sisu afaba kano mani haine ai lowning stress reaction ji da adogidi adu khatana mi kana chinga bare cycling thawri kam se so loina stress buster ha tare si meam se loina si akona follow to biradi stress khadi adum handani na mani ka ikhale thagachari romeo busu question hang ber pageda makta su thagachari adu ke ngocha kano na bhai na question ama su hangbirai social akoi gi suicide tendency se doctor si gi lakpagi baram si su khangninge nam tang hangai suicide tendency ji kano ni magi life se da ka frustration lakpa matam mana pama ko poto phangna ba matam ka magi ambitions so mana goal set to do phangda ba matam life ta failure lakpa matam success horekta ba multiple failure loiba matam se sigi suicide tendency dum laeba and that means khudamuna simba lakpa matam da mi se depression sakhi ba hatare ukhan se dam pitha ki ba hatare aduna manda suicidal hojiki adi intention kha lakpa so ideas kha lakpa even suicide attempt on go khan bu su lakpa ne ba aduna asigi poche multiple conversion suicide conversion lakpa hatare anxiety depression lai matam da and life ta failure se failure su nam satina mo da convoy ba hatare aduna life ta positive lebam sangi ka we can still hopeful dum akoi da mayam se lakke mani situation diga stress se combine dai hebda akoi handaki kano finance ki mang ki ba khot ki ba chi se ke se adu mutik hengale hatare habdi aina suma lakh kun thada ki ba lakh tara thada ki ba lakh kuntha thada ki ba aduga hujik se cpm so loin mang ki ba scheme am se aduga super depression la ga akoi da case am hengale anxiety la ki ba ade sare shining ba bu phawre na pacha je kamai hanjalak to na se simba factor se ne ba suicide ideas am lai se dana koina still haidu se still we can still hopeful ai se akoi adi chi ba di lo ram ni ko akoi honor di amoina tam ya ba pacha se one hope still hope to ba se hope bi ba support bi ba phajana ngang bi ba phana wari chan bi ba si so factor ro ne ba ado mi so wakhan wa to di enjoyment am ta tawning de ba si su ko depression da lang to me ba ko so multiple factors punjala ga ko ge hari ba suicidal ideas suicide kan me lak pani financial factors is one of the factors very important factor ne doctor aduga akhoi gi langamba da question ama su mo hangi rai akhoi gi mostly 10 12 ki students sing se koi lecture rakpa one tharak pa se yam tuina thu ena smaina pan bi re akhoi gi mainly akhoi hostel gum bada sudum tuina thok pa hai tare masi kari maram gi no aduga kamain tawra ga akhoi gi prevent over ya bagi si bok to tambiram ba hai tare doctor se phajabu question ne ta se aina chu ma'am da si poche hygienic ba hai gadra kai akone to ni thingna bu case na ko especially huji hostel boarding da si poche 20 eba class 8 9 10 adi nupim sama na kare hele che nipam sa ga nupim sa changda matam da nupim sa na kare hele hetare adi nupim sa sing je tawri sina amana kanu ma hekto ugi matam da na si poche atop lon transmit to ba hetare toilet changu da long da ma se toilet changu da kanu ma amu ba kanu ma ure भूत उरे गुम हम से हेक्ट हाई मतम दरा से लोइना मैम से पोट से फॉलो तो येबा सी हॉस्टल तो इन थोको पोदे से अतो सी पोट से कछु नते
kan moda stress leiba anxiety le phobic anxiety hai koina akiba anxiety se to akoi gi kano leigre ko mai subtypes me am leigre chino phobic anxiety ki ba hai tare wanda ki ba achana moi se kan tor ba hai tare adu gi huji gi wanda rakpa ma anataga sense kitang gyan kitang mang bugumba adu ba si problem di thorupa kano nati sidi मैम ना सी पोचे हम लू न खलगा माइबा माइबी तो पुनी हा दुकेदी सारे होबे मोग तोरके गाने खलकपा सुम मैम से लई को सिम्बा अतुम अमत नते सिदी वखन से कितंग सोंदाबा बोर्डिंग लई बाय सिदी अदुम को फैमिली लाम लई रिमनेबा कितंग इमोशनल कनो मिसु खदुम लैरंगने खलि को सि तोने थोई दुकेदी डॉक्टर मसिदा अखोगी मेंटल गी कनो प्रॉब्लम दी नते न से साइकोलॉजिकल कनो अखोगी मेंटल इलनेस मक नायब दी हाजरो को इलनेस नाव दी मागी मतम सांग कनो मागी क्राइटेरिया फुलफिल तवम संगी से इलनेस नते बा ngaकी वखन सोंदबा ngaकी वखन से कितंग कनो तोबदो अदुना मागी माइंडसेट दु अस अना आई कनो तौर हायब द मैम लुंग तोबिने बसे तौसे असि पोची तुने थोई नुक्ति के केस अमानी दुम अखो दुम थेने दुगेदी amaga aina haning se angang sing stress hu ji am leire ba matam amgi stress ka khoi am leire ba hu taw jing ba angang sing re matam am ta phang de ba adi busy dum oi bhai tar life ki atopa adi social skill hai tare society am da leita di ba kamani coping mechanism ma haibam change ba social skill change abdi kamani wari shanani achmani problem thokmo tam kamani cope up tawni ima pa kamani wari shanani ओजागे कमाई वाली साननी कमाने अखोगी सोसाइटी मी मलापदा कमाने वेलकम तौनी को साना खोनबा मागी सिम अमत चंगेबा आइगी मोतदी हुजी अंगांग सिंग सिम अमत फंगद्रेबा स्कूल बैन लानी तरे तरुम ख तरे ति सनम होनरानी आलानी अनि अहुमदा अदु हम ट्यूशन चलानी अदु ngатang कनम चारानी अदु नुदिंग हम ट्यूशन चलानी करम कांदनो मोदा रिलैक्सेशन लेजिबो ची फोचे खदिला लम ना कोई सिस्टम से कितक दी को अकोने मेनली कानून चखरेबा मेनली मार्क्स की कानून एकेडमिक परफॉर्मेंस चखरेबा व्हाट इज साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दा मेंटली कानून दा मोदा सिकी कानून से कोना मोदी कानून लेत्रेबा मोदा हाइबगी कानून से थोदोप लेत्रेबा साना कोना तउंद्रे साना भी मतम लेत्रे एंटरटेनमेंट मतम लेत्रे अदु इवन hobbies मैम लेबिसे सिसा कोई स्ट्रेस जम कानेबा माइना हॉबी मा सपोज जगोय साबा इसै सकपा पेना खोंबा गिटार खोम एनीथिंग हॉबी से कुकिंग ओरो सिम पोचे कोने तमिनो मतम लेत मोदा अदो सि पोचेना से मोदा स्ट्रेस से तुमति वांग पा हेंगल पा एंटरटेनमेंट तंग बगी रूम से पीद्र थोदो पलेत्रे मोदा अदुना मोसे कानून चक्रे मशीन टाइप चक्रेबा दर आइना हुजे ngang sing da dum angon lakpa ina haje se hobby amati cater tausi ko phana chillaso marks akuna marks chaleba mark khatan te akun pamdase overall development chine dam da kalais overall personality development hai tare ko adi personality development is the main kanu gadam neba hoi marks pambu da kalai adubu magi angang dum makhung sing chapa ade angang khare lai dum pressure se hengalagane pressure handle tongam da ba tare like exam phaba exam jawraga kanum torpada mas performance handarakpa si no anxiety ne ba ade stress related kanuni adona pot se moida khone phajana si angang sinda school la su takpi bun sangi parents takpi bun sangi abdi life se school kanu si matakta there is some other part of life hai abdi ma relax to bhai gadam ne magi hobbies ka tham gadam ne life ta अतोपा नुगाइबा खर से दुम लेरी को सि मैम से कोइबा खोपा सिम दका ले लाइफता मैम तिनाबम दका ले सोशलाइज तबम से दका ले सि पोसे लोन कंप्लीट हो गनम देबा ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिन इन फोकस तोनिंग इस अतोपगी एक्सपीरियंस दिसु अ काइंड ऑफ एजुकेशन ओइ कदोरी ने बमोइदा नॉट ओनली अदे बुक तगी फंगबा खक नतना याम चुमे डॉक्टर लोशल पोसिटी डॉक्टर अखोगी ट्रीटमेंट की मतंग सिदा हैफिट कमाइना मोइसे मैनेज तोबगी मोंग से हैफिट तंग तांबिरो suicide habisidi kasida crisis situation neba any crisis situation je si khwadi hana crisis situation handle to bom changeba sida akoina thinari ba rape victim se crisis situation ni kanam suicide tawdi attempt tawgen khaluba tawdi tahudraba natraga tawraga ma sengawrba crisis situation neba sida aham da koin tawse ma se si immediate magi na akoi first aid mu da ka teba psychological first aid hai se फजना को टीम हमना फजना मागा को फजना वरी साब थाना भी बा फजना रिलैक्स तो हन बा कॉन्फिडेंस भी बा नॉट ओनली कॉन्फिडेंस मोटिवेशन काउंसलिंग का वंखलन बा मतम दुदा अदुगा सिम से क्वाइटगी साइकोलॉजिकल फास्ट एड है से क्वाइटगी दरकार ने
adu matakta madi hujik hariba situation am satina emotions se pura laden wala amne full of emotions laise ka mase psychological so much kanu sikri mase suicide to bi kanu lak pa ma relax ta honba pothan ba sida koina doctor gi rule lai doctor na khogi hariba tranquilizer khasum nei ko sikatang thabi ba moida relax ta hon bi ba phajana pothan ba phajana tuphan ba aduga amana jam hena pok taw da haitare akogi expert oida ba kangusna nang kari suman taw na hajan hangbom leiri na sa nang kamai taw na sing haro ko lai simam se integration type taw sima taw bida ba ko sima very wrong kanoni haitare aduga di ma se admit taw bi ba admit taw raga manda akoi kitang akoi ka ga se kata lang da ba kitang kuloi ba magi relax kitang oi ba ka comfortable ba ka thambi ba do mai ka se da akoi amuk suicide amuk attempt to gen khala bu mi se amuk tor bu chance sum lei bani na akona hai se mai ka di da akoi shoi ba pot tham da ba hai da akoi thang ka akoi petrol gumba akoi nupi chuni gumba se common oi ko thauri gumba adogedi akoi mekhet gumba adogei kerosene gumba simba adi sok pajaba pot se mana ka thambi da ba ben toilet ka chakma su kadang senbam changi ma pa da ko ado sing ma'am se lo na akoi gi kanu se changdui me ba to gi di mana kitang akoi gi stable or matung da magi details psychological assessment da ka laire ko magi diagnosis to bom da ka laire karma maram de na ma suicide to gen khalai se sigi angle se yang change angle se kamai solve to yani kamani si pot che koina family members loina involve tawraga kamani solve taw yani haibi kanu che si ju lam dakar wai aduga disaster matang su to na follow up tawba counselor ga pau thana ba magi akoina magi kanu myam che by progress yeng bi ba haitare ad si myam jam dakar wai si chi treatment se si important treatment ni si akoina khal follow tawbe dina si da khar di prevent taw yani na Doctor bu haningai leitena thagat chari matang laba doctor gi matam kaya bu kai thoga khar ka jik asigi topic siga mari leina ba wafam kaya thambiram bagi damak tasu amuka hana doctor bu thagat chari loina nang asigi thoram asigi khoi mari leina ba question sing hangbirak bagi damak tasu question hangbiri ba kwai khuding ma pusu yam thagat pa phongdok chari mathangi hapta da su akhoi anoba topic amaga loina na adongi damakta pudana lakchare adu bhoktang di ngaimina se haibaga loina na ngasi adong dagi bidai logjari